Kablepi Baro Shakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Mat kiba kongsan mentah kesengi kilong. Kemding bat ingkong ke trokit patha watermelon hasang Bangla. I report Menteri Rangba haulat yaki Jingjia hakilum Garo. Dang im ka mukot duma khang kentiap seng yaki saungut ki MLA balapet na ka Kongres. Mana ke distrik magistrate ban beratnyut bat jabo hasilinter Surabaya NH40. Bat mentang ini apa sih Khubor ke bakambnya. Kawe ke truk kabai donyu number JK02CB4335 kabakit pathaw watermelon kala kemding kensan hadu ba kanda ingkong khat. Kat kum ke Khubor balayo lumjingtem kate ke jing kemding kala ja Surabaya National Highway hagi benta badang hab hakashnong Shang Bangla Ribhoi district hakapor kumba arshiteng baje AA menstem hakaba kate ke truk balanya da udatta wak mare na Maharashtra kadang kiu shanong ba Shillong. Ndrai kala kemding kensan hapadeng surak klem datip tikna ya kadau batla Subaru ba kate ke truk kala short circuit kisainar elektrik jongka. Marsenyo jingtip yakani ke jingja ki pulit na kanong po traffic kilalit marmar syakate ke jaka ban penlong ke jing tokit. Donbok banakani ke jing kemding Samla don bamensau bar unongnya ulayo lat ban pelajim yaladi. Đây. À. Come on. Judai ke dustur hakariti sensyar patba. Ulat ulong unong sensyar bahakli jong Khuborkhasi Jylla ubami khmat ya ne ka presiden jong kari India.
บัดฮาบากะเจียในกลางกนูกะจิงนี่จิงขี้ปัดบากะเดกะกำรำจงกะสอรการจิลลาหากะจิงยาลำเมนตรีรังบาบัญญัติใช้กระดาษฮาวลัดยะกิจิงจาบารอกุมจูรูยะกิลาดกลินตีบากะสอรการกะละชิมบันเต็มยะกิตากิจิงบัดบาลวันรายะกะจิงใจบัดกะสุกกะสันหากะอิมลังสาลังหากิตากิทานบักลังกะจิงขี้หากจันมีดขัดขันได้ตาริกเลเบร์อุเมนตรีรังบาคอนรัดเกสังมาบัดอุสินรบเมนตรีรังบาประสตูนตันซองกิลาเลชราจบาวันบัญญัติกันดูยาอุลัดกจลา CH วิจัยชังกัรบัญญัติหูยากิจิงจาฮากิลุมการโฮากินิกิตายาบาลาลากุมจูรูยากิลาดกิลินตีบักสอรการกาลาชิมบันเต็มบัดบันวันรายากิจิงสุกบัดจิงชงานฮากะเอ็มลังสาลังฮากิชนองกิทาวฮากิลุมการโอุเมนตรีรังบาอุเรยทูฮากิลาดปะไทยคูบอร์halor kani ke jingya kendu ya ulat da ka baong ba hakini ki artayo da ladi hi ulahiar Garo Hills ban pej ya ka jinglong jingman jong ki pat ba pat ki shnong ki thau na ki jingya kan at ka balami hakini ki khriat sngi ulaong ru ki ki ba ulalap bat shem ulayo ban pensngo haki tindong skor bat ki jingtip jong ulat ka Jylla Sir, can I have a word? Yes, sir, please. Sir, regarding your meeting with Governor. Yeah, I was for most of the last 2 weeks I was in Garo Hills, and as we are all aware that there were different situations and different law and order situations that happened and which required my full attention. So I was there in Garo Hills. And all this while I was only able to communicate with Honorable Governor on the phone, and therefore I felt it appropriate that I must come and brief him along with Deputy CM in charge home about the current prevailing situation, especially in Garo Hills. Also the different incidents that led to the different law and order situations that we faced. So a complete briefing on the entire matter was given to the Honorable Governor, and that was my basic purpose of visit today. Sir, what did the Governor say? So many arrests are being made. If you can tell us how many arrests so far? Number one, Governor has, after I briefed him, so he was of course much more aware about what happened. And so the briefing was basically, just as I said, a briefing on the law and order situation. Regarding the arrest, we'll be very clear on this. It is purely police department's responsibility, and based on whatever evidence and whatever rules that are there, the police will take action. I'm not aware of how many arrests have been made. I'm not aware of who all been arrested. It's a pure police matter, and the police is taking steps as per law and as per evidence. So I think the SP there will be in a better position to reply to that, the different SPs, but those details are not ready. Has the situation improved in Garo Hills, sir? In terms of the violence and the different incidents have come down. There are some sporadic incidents that are there once in a while. Violence has come down, but we are keeping a close watch to ensure that there is normalcy should return. To a large extent it has returned. To a large extent people are now getting on with their day-to-day lives. To a large extent, as I said, even after assessing the situation, the internet ban also has been lifted. So these are signs of some sort of normalcy returning, but we are carefully. Hakano Paisni Kat Kandai Tarek Lber, Kino Yalam Joka Congress, Bakantop, Yo General Secretary MPCC, Ba Manuel Badwar, Bad Uba Kanpam V Karlindo, Chairman Legal Team. Kila Pentip Baka Jing Ujor, Kalayat Shakmat Halor Ki Saungud Ki MLA, Ki Barajab House Nam Arhajar Arpulai, Nakaseng Congress, Henry Tangshi Snam Kata Hau Arhajar Arpusau Pat, Kila Pet Seng No Naka Congress, Banlet Penyaso Shaka National People's Party NPP. Haba pentip halor kani ka kes kini kinong yalam ke MPCC kila ong kaan khang kentiap seng
kadang tre kambha hakatu kapor baki petno nakaseng kongres namar bakim Samla pet seng haju kapor ningkong la pet seng tang arngut kata uba Gabriel Walang MLA Nongston baruba Charles Marngar MLA Mauhati constituency hadin pat la pet sa Dr Celestine Lingdo MLA Umsning constituency bat kam hadin sa uba Ronnie Lingdo MLA Namalim constituency Nalor kata Shillong, hadu menta nakaliang ka Meghalaya High Court kaladep ban court hadu santeli ki hearing. Kini kinong yalam ke MPCC Shillong ru nakaliang ka seng Kongres kandang ya chakmat halor kaneka kes. Kajing court jungi pis ya ka press basically ba kajing mut kalong ba ngi kwa ban chu pentip ki pat ba ba khai hi jong ka Jylla Meghalaya ba ko wei ya ki updates ka bang ilale shapang kitu ki MLA ki ba defect na po ka Congress pat ki balale chawai namar ba ho August 2020 la pikir mau ki dan saumut ki MLA ki ba mi na po Congress andai hapor ba ki mi ndai ba ki mi shi sin mi ba khat ki mi shwa armut hadin ko tun sami si bai Haktu kapor ngisutu bakatu ka anti defection law kadai baik ba kadai man cross 100% dai por bakimi kita ki MLAs machu ai keteng ang ni ma kumi ba Charles ba Gabriel haktu kapor iba Celestine Lingdo Dr Celestine Lingdo idang dan ba parti te mi file ken yang complain ba dai hakano baru kom ba ka MDA government no speaker mo accept ya kata defection joki namar kampat cross ke 66% namar kimi tang angun te dala hadian pat hadian sausingi khat artarik kimi angun hadian sausan singi sami soi Dr Selection kin salong lai te hakitu ki singi ki tu ki sausingi ki badai lada feedback sisa kata ka anti defection law kamde ban long kata kom te bakin up ban mi uwe bure hoi ke singi sami su uwe bure hoi ke singi sami su uwe bure hoi ke tayo kin sa club lang yaki kin sa omber kia khat lang raju por kam nya kata kom te por ngi file kata ka complain ki speaker nakalai to por ngi file ba kam nak menong kata kom ende nakaliang jong speaker pat ka jing jubab joki kalong very flimsy ground mo ban chu ong kam don nong rin AAUM ong penban ba ka jing file jong fi de ban file tang MLA na ban file ki member jong parti and they of course na yang parti jong ni file na ki member jong parti habang iong ikta na malbang itip na po Supreme Court ru kiladon ki rulings ki bala pher man chama hakita ki rulings su ki ailat ba mano na ka parti la be ban file ta ayu tingi su tho ba speaker umdan kata kanong rim ka bas camp and they ushu shna tang man chupen jalan ya ke ya ka case ka jongi te haba ule kumta ngile kumno ngile chepo ka high court te hapo high court ru suki ngi file biang ya ka ju kata ka petition hi kumba kalong te hapo high court pat menta kila don kumba sau santili ki hearings te hapo ro santili ki hearings la bon sin hi na kaliang ka high court pan su ong no te ka high court kalak pak legally bon nakaliang gal sel kan legal cell jong ka parti jongi bat ki jing keliru kilong ki eke ba let's say ka bangi ngila ha wat kasabut lu kadan wat ke eke lu ngila la ban penbiang lut eki kat ki jing dan kam jongi te ban chu ong babon sin hi nakaliang ka sarkar ka kasih ko man kong neki ong hana ba wat ke sithi ke pagiti ban ai ki amali ki thonyo habangi ai ko registered post tingile umno ni pha la din na po office man dit ai ni pha sign ni tu ki amade tu mong ta bang inyo proof bang inde bang issue pharap ande at least ngila pentip ki ru bakaya sa kan tiken te ini simply hearing ki balale na ka high court ru ko bakalong menta kila pha penbiang su ini deh ki evidence ki bakambon kila kham penbiang kila ong su ini ban penbiang ki ba let's see kan kham benya kata rukom ya kajing yang khun jung ni ma hapo ka high court khnang ba at least katu ka case kan long watertight mo man chu on na ka tin reng khnang ba ngin dum dan chu ta ki loose ends ken te ngi ngo ba da kalong so kum ru kan ni kam dei bang ile tang man chu ong ba ban
dan sniu na ban syubek thong ke bang dan jumut nei ke jumut ke jong kongres ka long ba lanu ru nang ni sakmat babon hi ki amdi hawa ki phet na koi ka parti sa koi ka parti kim dei ke man shu phet tang ba ki yo ke jing man toy simen kim dei ke man shu phet tang ba ki sngo kum ba kala biang le tang ya ki simen dei teng namar hawa ki job ke election ki de ban kan mau em namar ki brief por ki thap vote dei ki thap tang ha ka teng ju ki thap ha ka teng na parti ru te babon sin hi na ki amdi ba life in the constituency ju ki babon hi ki dan hi tu ke susi amar ha kanu kom ki amdi ki din phet kum ni ho ai kum Shillong mata ki pon ki parti ki ba pher ki kwa ban ele ban kring kat bala ban ro ki amdi mo ndai ban super khat pat kata ka kom namar papor ba ki thap vote ki review ngim dei ki kum na parti ban shong ban shua ma ban shua man shua ngam pe ki din bakla ki la le ki amli tingi kwa man pen bet ya kata ke tingi kwa man tip ba ni ki su kala ya kham chmat na thai ba kim pham Shillong no man shua ya tu ke ai kham a little bit more kham itu ba kila don after the petition be apa ni kong ni file ha ka te ni ba runi bilu do adin do kita ikut of Jackson August July kita jadi kita ku withdraw no ko no ikut de hari kita ngi hap sedang na do sedang dia bra August ni apa na kalian ke jumi na file na te ju ba mengan tena kalian speaker pada claim hearing claim na kalian speaker usu dismiss de kakis wan ra technical ba kidon ke defect ka petition jumi ningkong ekade ba karis ka ba wo ba ekade ba u petitioner ke ba manuel ide secretary juga MPC re ba dei UMLA ke nomor bakat kum hoj kum ka Meghalaya disqualification rules kalau kaum ba tang remaining MLA ulaban file persia ki to be defected man Rekidon ki judgment juga sepenkut ketukan di setel ki umba unu member juga parti ulaban file yang kemudian berkompetisi. Jadi kata nak kalian ke juni nilai High Court nilai file di challenge ke High Court ang membekal hubungan nomor di file High Court apa jadi kata nilai adon ke hearing hati mentangi don ke Bosco teli ki hearing adon mentang. Dia kemudian mentang kemudian ba nadu ke dewan ba kadi ka hearing nak kalian jum speaker hatu mentang ukran file ka affidavit speaker. Te nak kalian jum kemudian bagi MLA lai dang managani las iu file affidavit bang ada ka service copy nak kita ka service ka notice nak kita itu ki MLA ada ai notice the next date kena kalian jum ki MLA ki habon ni di kani kumbang i petitioner secretary juga kolomba nak kalian ke juni kani ka petition kolomba ngimdon kanu ka tahu yenu ringi ko abatni ba nak kalian ke juni kinu ke mali Ka District Magistrate East Garo Hills kong RM Kurba kala penmi ya ka hukum balakhang persya ban berat bat pentu ya ki jabo jaban hasilenter ka surok rim National Highway 40 nadu kalat KHEDC shadu ka jingking umyam. Ha ka jing maham ka District Magistrate kala penpau ba ka jing berat pathar ya ki jabo bat khendau kawanra jing ma ya ka kwat ke khia ki pat ba bat ya ka maryang. Haka hukum bala penmi kat kum ke kendon Shispa Henry Paulai ka ain Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Arhajar Arpulai ka kong kurba kalaong ba omsha yakinu ki brew ni kenhun ban berat ki jabo ki plastik ni kendo hasilenter ka surak ba nadu garikhana maulai umyam lani ban pentu ki jabo syakiwa ba marjan. Ka hukum ka maham ba kinu ki bapen ken ya ki kendon an ken ngat bat sya penshitom ha ka kendon arspa arpulai jong ka BNS bat ki wei ki kendon an. Bada kitu ki khubor ngila poi sya ka bakut terhaduk bangin daya syambiang kublei shibun.